Ti kani ke video ke pementang aku aban pen EAP ba kumno ba pen withdraw ya kapisa nang ni na po forex daka online bank. Ti mentang ngan pli ya kani ka MetaTrader 5 ngin pet no kapisa ka dan. Ti kapisa hang ti ka dan ars pa lai dollar. Ti pet kani ka market kadang ya menta kadang trading menta arong kat kendai arsan point lai sau hinyo te ngan pen I ka history ka ba mentas ni ngan let na te na po ka history te katu custom date dengan pen I ba mentas ni te pen I ba mentas ni ngathap pisa ar punyo dollar ban kita te batho balance IN bank kate bathap ar punyo dollar menem stop te kani ko way pan kaniru batho balance INBANK ketika batap san pu ar dollar menem step hi te ngala transfer no ar punyo dollar sha ko we ka trading account te kemun kapisa barokhat bangi ngithap mentagas ngi kadai nyo phokandai point prapo dollar tingila de transfer no sha ko we ki trading account ar punyo dollar te kabasa menta ka long ar spa lai dollar include bad ka profit bangi trade tika profit ka bangi ngi trade kadai kaneka goal ka bangi sell 0.5 quantity nia nong shispa san pui dollar ti menta ngan withdraw no menta ka dan ar spa lai dollar ladang withdraw no san po lai dollar ye kan sa shispa san po dollar tingan login no ya ka brokers ke jonga na po xnas Timenta ngan login no ya ka xnas nang ne na po Chrome. Timenta ngala de type ikini detail barokhat dengan klik continue no. Timenta la da pipet ya kini ka xnas broker kapisa kala kieu r spa lai dollar na ka bangi deposit mene namar bangi la trade milayo profit menta ngan withdraw no san pau dollar san pau tam dollar ye dengan klik nang ni na po withdraw te hangi pini I ba ka withdrawal ka bon ba Binance Theta pila ban withdraw da ki ni ki wallet nata pila ban withdraw shaki kwe ki ID ru kalong kumjo te ngan klik hang te da ko withdrawal nga sat million ban withdraw da ka Binance bat ka online bank te ngan klik ya ka te ka online bank kani ni online bank kani minimum ban withdraw ka dei ka san dollar sajrong te kani lada pi withdraw ha ki business working days tang sisngi ha ka tu ka sngi ki jo kamot ka pisa ka lapoi lada pi withdraw kum ski sa jani ye kum tu lane minit si to ding te ka pisa kan poi hadus ngi monde te menta ngan klik ya kani ka online bank te hangnya ngala klik ya ko online bank dengan type katno USD ban withdraw dengan withdraw lakum no ta san paula USD ladang withdraw san paula USD ngan yo pisah po bank account 100,000 hinyo spa sau khandai dengan klik continue ngan klik confirm te hangni kan pan yo u verification code dengan haban pendap hangni nang ta klik confirm hangni pia ban pendap ya ki bank detail ki jong pi State Bank of India IFSC code jom ne no SBIN not likely 1 2 3 nata Wesan Prakandai dan icon number live price live price Newsan nhiều lái sao nón kendai not live price Newsan nhiều lái sao nón kendai not kertem RONLBOY
Kom tu bilang am. Te hangi mentang la de ban penap ikini ki account di detail bari ki kertani yai barokhat. Te tu invoice number ladan kenal ban screenshot te klik confirm. Te anda pila poi hakani ke page kenal ban take screenshot namar back incident kam uni invoice number lada face problem lada kapisa kam credit te kemud fila ban raise complaint hadin hapo customer care. Te mentang in klik na go to merchant. Tikani ke transaction keladan in progress. Tingini atik. Te mentah bangila apa ya kini ke page dengan klik no view history. Te hangme pini iba kala proses. Kapisa. Te mentah hangnya po transaction history ngakwa ban check ban page kala apa hei kapisa. Ngaklik na tu sembol tinggal iba kala de create kala de proses hero ka exnes setang bakin sen chapoka service provider. Te tang hadian katush kentai ye ngatharai andai latik green ini service provider kemasa shu track base tang hapo ka bank account number bahkan pay kapisa. Te tah ngan sampai hadian steng kentai ye gumtu lada hapo bank kala kredit ne am kapisa. Tementang ngan pen jatuh kala kredit ne am napo exnas. Hangi kalau tho dan te hoi kalau ada pesan service provider te kalau ada ban credit ha account spang ye kalau ada ban credit ha account te up ngan check na po ka bank account kalau po ni ngan check na po internet banking mah te mentang kalau login ya kini ka Yono Light ban ngayu iba ketika SMS banking ru kelawan ban ngatarai ka pisah kalau credit ha account. Ketika sawajar news pak sop kendai kala kredit hapo bank account. Tela dang apek napo ketuka meta trader 5 ru ngatrai kala di doc ya ka bisa. Kementangan pet nene po meta trader 5 history. Oh, kala di doc ketika san pulai dolar kala di doc bisa mentangi sa setang sispa san po dolar. Teta. Tang hadian kan ni withdraw menepor ar beje try mentalai beje skenta tamhi ar kentala sa jua bet